Pozdrav od Čituljka! Danas čitamo Nevolje oko izleta. Mrave je obično teško čuti, ali kad god dođe do prepirke u porodici mrav, celo veliko drvo sazna za to. Mamica i tatica mrav već dugo se prepiru oko porodičnog izleta. Mamica Mara mravica htela je da idu u hotel Termitnjak na obali mora. Tatica Marko mrav hteo je da ide na pecanje sa svojim prijateljem Desimirom Detlićem. Mladi mravići hteli su da pođu na jahanje i veslanje u planine. Od silne svađe mali Mirko mrav ispustio je i razbio veliki šareni suvi list koji je porodici služio kao poslužavnik. Onda se mala Marica mravica sva ispolivala sokom od paradajza. Kuća mrava bila je sva u neredu. Marko i Mara počeli su da viču, a onda je Marko otišao da pere i glanca porodičnu kamp prikolicu. To je uvek radio kad nije znao šta da radi. Za to vreme u stanu u potkrovlju Ana Vrana i Desimir Detlić svađali su se oko svojeg izleta. Ana je htela da, kao obično, pođu u Vranino gnezdo, luksuzni hotel sa pogledom na more. Desimir je hteo da ide na pecanje sa svojim drugom Markom mravom. Desimir zaključi da nema smisla produžavati svađu. Sleti u prizemlje da porazgovara sa Markom mravom, ostavljajući Anu Vranu toliko ljutu da je zavitlala saksiju sa cvećem na Desimirovu sliku na zidu. Saksija promaši sliku, izlete kroz prozor i poče da pada, sve dok ne tresnu na kamp prikolicu koju je Marko mrav taman bio izglancao. To ga je strašno pogodilo. Mravi se razbežaše na sve strane. Desimir obgrli Marka krilom da ga uteši, a Ana slete da se izvini. Srećom, Ana je bila vrlo bogata vrana, pa je mogla da plati popravku i tako je prikolica ubrzo opet bila kao nova. Ona takođe povede sve mrave i Desimira na izvrstan ručak u restoran Pseća sreća. Za vreme ručka dogovorili su se da svi zajedno pođu na izlet i to u planinski dom Krzno i Paperje, gde su mališani išli na jahanje i veslanje, Mara i Ana izležavale se kraj bazena, a Marko i Desimir konačno su mogli da idu na pecanje.